Ladies and gentlemen, we are back this week giving you the latest news that is making headline in and around Rustenburg. And since we know that we are in Youth Month, they commemorated Youth Month with a bang. Babilitse Basha all over the village, and they celebrated this day with aerobics and other activities. Maris will continue. Ja, hallo ook van my kant af. Nou, ongelukkig is my twee stories waarmee ek begin nou nie goeie nuus nie. Ja. Ons twee hoofstories hierdie week is ongelukkig moordstories. Die eerste een op bladsy 3 is die derde borgaansoek van die moordenaars van Santi Botma, wat baie gelukkig nie suksesvol was nie, maar hulle gaan weer borgaansoek doen op die 30ste Junie. Lees gerus die twee argumente van die staat en die verdediging, soos dit uiteengesit word. Ons hou julle op hoogte van die saak. En daarmee saam ook die afgelope naweek is die nuus ontvang van Retabile Mosime, wat in 'n misdaadgeval van gender-based violence, soos ons almal dit ken, deur haar kerel vermoor is. Die gemeenskap is geskok en dit is maar net weer in die spotlight dat hierdie pandemie in ons land, in ons gemeenskap, in ons dorp heeltemal buite beheer geraak het. Condolences to the family. And then I'm going to close off with 14 people who have been deceased at GST Hospital. Now the hospital is asking for assistance from members of the community to connect them with members, with next of kin or family members or even friends of the deceased. On page 6, we have all the names, the date of birth, and who they can be traced to. So go and have a look. There's numbers of the auxiliary management, Mr. Jafta Lefakane. If you have any information that can assist the hospital, please have a look on page 6 if you can assist. Dan is ek weer ook op die noot van Jeugdag. Die AfriForum Jeugdag van Rustenburg het op Jeugdag 16 Junie by Brauhaus Afrika 'n pret draf gehad met klere daarbey betrokke, en natuurlik baie entoesiasties deelgeneem, maar hierdie geld wat ingesamel is gaan dan vir 'n goeie saak, vir organisasies in die gemeenskap wat dit nodig het, en dan ook vir AfriForum self om gemeenskapsdiens te doen in terme van goed soos om slaggate reg te maak, strate te verf en dies meer. Baie dankie vir hierdie jong klomp wat die land vorentoe dryf op 'n positiewe noot. And just in passing, I just have to mention this. This past weekend was a voter registration week, and we got information from IEC who says the voting, the registration went very well, and in the Northwest Province there were only 2 incidents that happened, but police intervened and everything went well. And the statistics about the voting turnout, or the voting registration turnout, Maris did an article about that, is on page 11 of this week's edition of the Rustenburg Herald. En dan doen ons daarmee moeite om bietjie met goeie nuus te eindig. Callie Fraier van Hoërskool Rustenburg is onlangs opgeneem. Hy het 'n kontrak geteken vir die Noordwes Dragons cricketspan. Dit wil gedoen wees as vir hierdie mannetjie wat nog op die skoolbanke sit en al reeds 'n professionele kontrak geteken het. Ons wens hom sterkte toe, ons wens hom geluk. Rustenburg gemeenskap is trots op jou. We will see you again, same time, same place next week. Keep well.